Hagas gilek kemen Snem Thymmai kata ka citare ukra langkot ki board district jong Ribhoi district lembaga district executive force hari meglio jing tiap ke batikena ya jing tumusalan yo drop ke la penlang ya jing absrip aka surak ba national highway 6 ke baha ba khasan mer ba akan di ke jing absrip ke jong ki klio kem ya langut ki briu han kan udrok Heroin ubakhia kumba arsba san busau point khat nrikram ki Pulit klio thu ka bagian pe ngor ya jing tu penrung yo drop sa ke jalan mekhlaya Walau apa yang kejeng lekman apa yang Snem Thymmai kata kesitrik langkat tadi kejeng tik kebatkan kelap absrip ikibri ke bertemu masalah new drugs sekali kejela apa yang ini kibla kam kikan thop ri way Rangbah bat arngot ke Longkmie kita ikibri ke belasah kam itu katang kamu ekstramul Hussein lambat arngot ke Longkmie ya kalau dong hilang akan ikajingja kita kilang kan nihar begam bat kamun juara bekam nak jongki le Kurup new drugs bat kepisah ke basan prajar la spa prapo tingka nanti mobile phone bat kiwi de kitiar yang jadi pula dia berlapendap gejing tmi binainu drugs Heroin jamno ini kibriu bat register mekot duma kat kom kendon kibade bat ke kam sanan drugs